Bos Aang anak bagus dari sorangan durian anak ngakalan tadi nama durian coba-cobaan anak seukur orang madar berbahaya mari nyoba susukan Asep Ado Panglima pasukan 17 tapi bukti durian kan manjangan gitu gini aripa pasti pangeran aperi pasukan aja malam ari pasti pangeran durian apa na heraman mana akalan apa na pina tapi bukti sebenang diwatasan karena seukur aperi orang mah dharma bahaya Asep Ado Panglima pasukan 17 anak bagur tak bisa durian Asep Ado menang akalan di dada desa sian ayo dan gede ramponan Asep Ado anu bagus ayunan Asep Ado anu bagus kenapa tidak dosan Amadora Kidi Yelena dosan Sampana janatana sauyuna Aperi Rasa uyuna Asep Ado Doramihan Asep Ado Panglima pasukan 17 kawanan Loyo sabilurungan Aperi Loyo sabilurungan Tentana jaminu sabar Di parangan dan istiar Sekama hirup na jujur Apa na heraman Hati Ayan lagu Sangka malela sing haring adaun aku sangka rekela aperi pasukan 17 anu bagur aperi ari ayo banggoni ari ngoma mana pina para banyamu are bukan buah bodi oleh jadi oleh jangan jawedi oleh jadi are ayam bangkong are koma are banyak Asep
aduh Bang Tanjung Asep Ado Panglima pasukan 17 anu bager Asep Ado ngapayun ya Aperi anu sayang Aperi bayar laguna aduh Bapak Tanjung Bapak Tanjung di sisi Epang aduh oleh jadi anu bagur apa napena bayar laguna aduh Bapak Tanjung amadara kini bayar laguna amadara kini ulama kolang-kolang lamun aja diberi ilmu aduh Bapak Tanjung Bapak Tanjung di sisi aduh di telaku alajur ora metopong aduh Bapak Tanjung Bapak Tanjung di sisi empang aduh di telaku alajur ora metopong lain-lain jauh-jauh lah seborong sendiri tawaran lain-lain baca dulu apa odong baca dengan joroyan apa odong banda usaha merekeling lira barian mutiara burung lampur segayu apa na udin maraka lira bentang midang ayah tobang asih patrasna mimanda asih manena basajang asih dibalas merekeling maksudna ayah laksana bapak rekeling pak awek gudi anak bagus tapi ini